Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik loli, calik loli. Calik doi lah vlog udari ko. Ko lah. Kami memperkenalkan tampil ko wisata terbaru di Nagari Sungai Bungin, Koto Nanduo. Ko kami sedang berada di puncak Sungai Bungin. Jadi ada di sana ko. Wih. Buih mata tu memandang sana. Ko di sini ko sana. Dan lagu lepo buat cemilan model udah ko ha. Aduh buat Fanta, kuaci. Cukui lu model aku model. Aduh baca tripod tu ibadah tu. Akan yo dah tripod di sana tu. Ko hanya tunjuk di sana tu. Kena cak wisata dulu ko. Wih ada villa bagai. Tu pemandangan laut luwe sana. Jangan lupa sana ke Marina. Di Joko tampaknya di Sungai Bungin. Koto Nanduo sana yo. Sedek lah udah apa. Suko menunjuk ada cara wajah biak sana tu ha. Tu celai di Joko lagi nanti nampaknya main gitar Gosero warna di Joko. Tampaknya nyaman sana. Ko berjalan menuju villa yang ada di bawah ko. Di Joko ada villanya 3 buah, tapi di tempat ko yang mantap banget. Sedek lah di sana ko villanya. Pas bana udah tiba di villa. Cukui udah ko membawa. Ko lah kami ya. Okey lah sana ya, jangan lupa dilihat tarif lo kami ya sana ya. Thank you, terima kasih banyak. Sana ampun ang kasadunya yang ada di rantau. Dak cinin mana ni aku pulang. Cari lah tempat kita lah rancak sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.